ahile tunin hung khom chal kit hitivin CRT Gospel Dark Secret Expose the new rising hindutva Hichi subject yani sei khom hitive sia serious jinga hi kidang jong na sa dingu na lungu jong dong kit dinga hi a subject kai min put sa dani ahin la ipj hi kitchen ta na hin mo diu hi ya chu tuni message very emergency siding ta le greatest warning message ai ti ka sai do no mai ye chun na bon 7 atm chun la ka hin lim so ke kit vin pathin in thungai ding hong zo si chi na le het na na pisu ke nang siding ta le satan na to na gim nei ta ta san cha te puimong na dinga satan in lam akat jing ho zo si kitchen tan pathin hagau mit wa na ap wan ti su ka taw na ai video hi zangawa light om zo wa hi le akit ting le GMFDI-CRT thilana to na expose gim nei ta ka hin bol be ding ai aye chu zanga ba light na bowa la kangai nom na lai ve na tinaw ka het na hi ding ai ama wang zanga light om zo lo wa hi le bible subject ka sei nom ho kan sei ki ding ai ta a hin la na hon zanga ba light na bo zo wa hi le ka viewer ho hin GMFDI thilana to na angai nom be na lai ve ti het na ka la ding ai in kan bol be ding ai gim nei che ding ai la tu nya jong gim nei khop ding ai ta aye chu hi ta bang thu hi hoi ma cha jong na la lo diu a hin la pathin in direction ap na jong hin tin tu nya hi GMFDI thilana to a hi dan ke chin ta imu chi na ban wa tu nya hi athila puvin hoi lai source hoi lai thila lekha bu mang cha hoi lai thila scripture bible mang cha a GMFDI CRT fundamental belief hi aphu do sa ham hi je tu nya ka phun do go ni comparative religion lunglut mi ka hi in ye chun hindu ho le khabu jang khat we ka sim jen ai la Bhagavad Gita ka sim lai ta in kidang ta in GMFDI CRT revelation hung ki phom lo si khu bible a ki mulo ai wa amon hangam bet pla pathin o dana ata san peno lungdong ta kan ger jin pen tu nai Bhagavad Gita ko na ki chin ta satanin alung thim ma atulut bi dan kan mu do ai ya chu chi very emergency abandala warning gim nei ta dinga tu nai chi kanam mi te le ka viewer ang sa ka im phun do go ne na ta san chu pathi ne henati na thu ta san na doctrine chu bible henati ai wanga bible a sim ning khat cham lo na ta san na pathin jesu yong chu aliam lem pa an hi de bible a khat cham mo de lo ai wanga Bhagavad Gita sim do dinga nom ki ti chu hi chi kalwala satan lep na gim nei hoyai la diu ham ya chu tu nya ka du sei ding hi gim nei mo mong kidang mo mong hi pathin thu he theile satan na to na khul gil num ho in ki chen ta satan in ku ki te apui mong gut dan akidan nai mo do diwi bible pathin thu pan sa theilo bible khellam thila tu seyong di satan tu seyong di ti holoi chon pathin thu agil na nga pum he theilo diu ta chu hi choloi chon amu mu yo siu aza yo siu akidang asa yo siu pathin na na gial ding ai wanga wantil thilapu wantil lim le mela hung pa nung azui lamo ke het lo dewi ya chu hita bangai tha mang lo dewa chu tu na hi khuwa le muthim akiba lo dan si le pha akidona gim nei dan krista le satan ge ka si le pha kidona gim nei dan pa hi he thim ninga ka ko ni hi we leitul cha te hi so piti ho zum le zala ma het lo ta chu aye chu pathin thu sei pi zo siong hi chang wai la jun ke tha ba sa chu aye chu bible thu hilin nang gil tan thu sei pi la sin chi na win pathin thu na sei ve ati de anui sa la ke chai abana athilau dano bible ki chin tai phone do pai le bible chang ni na ta da win mi na dem me ti ki de ki chai ke yin sei di la ya chu amo hi thilau da nang ki ya thai ki lo satan in alap la da nang ki ya thai ki lo ai ya chu tu na athu ta san le akam chang ma atero zo siu ata san a doctrine bul pi zo siu hi amhon thilhau da na agelo hindu religion ho a ko na hung kun hi dan pai ipot chi pi wai le alu hung tha te beta na hi ya chu tu nya hi pathini hi chi direction ai ein pu ya ein phun no sai dinga ka ta sani ya chu tu ni in pha te ke chan ngai ti ben hi chi thilhau ho lo hi isu sal dingo expose bol dingo ki chen ta thilhau a hi dano i phun do be dingo aban tal thilhau ki hilowa setan pa ku ki min hung pat na
hichi kuki propaganda a honglu na abana Bhagavad Gita religion Hindu pen chu kuki la hi the thang ninga hichi leitur cha te pathin thu iya sa lo si holo hi aung lep la a inam sungu I hobong sungu I politics su abon chakya hong cho chat ve to ai ya chu hichi thilapu zum hello pa chuting tala ama nung zui ho si hi achung wa pathin lung han na achu ding dan le thilanam si khat rong le hi na nu ki chen tai phon do de we ole ave ven ka satan ipi phamani ve hi ti ve thilapu na lep now chu a fundamental belief ama sanjong ka satan ave len sim do king kating hoya hong ko nam ivet di we pathin chun ade dia na to a aman sa nu nu aman sa ya chu thila jong hin sorry ati sala na ichi hi thilatu pun ahong ke pat ti la ya director CRT director nu lam rose in leitula aphun masat pen chui cho pathin chan de da na to aman cha nu man cha ya chi thila jong ain so ati cho ele chi thila hong pa asai chu koi ha siwa hi chula ele chi siwa chu koi Bhagavad Gita inspired bol pa hi chula kidang na sawa ya chu siwa chun Bhagavad Gita asai sa cho he ni cho ya chu kuki mingol iti do ham elo le pathin thu ta san lo ho loi chu hi chi Bhagavad Gita thuwa chong lep ma amon pathin thu da na ge lo cho chi wa to Bhagavad Gita bung som le ge chang som gum na khat vo Arjuna pakai chu hin kunei yo silung thima achengi chule ngai to over ma ki si aman adei dan anu dan na hi chi hin khu zo si good or evil aman cha le ahin machine khat ki tol le bonga tol le thei adisla kidang na sawa aman adei dan anuk dan na mi hi le thilai le amang cha ti na hi cho good or evil chu wedang tlaya leitula director no na sap hui pe ham pachina dei da na to aman cha no no man cha hiya chu thila yong ahin sol chu siwa hi kit siwa chun Bhagavad Gita inspire bol kit kidang na sawa hi chi khella hi thila na to na ho ai mu de ham so pite ho tunin hoi ta ka sei pi ni hoi ta ke chan nga hi ti be hi ta bang thu hi koima chan long na sei pi lo diu koima cho ko mang ja lo diu kin long ki gong ta ka het na mo ma ka hin se yong hi pon ai na pele kha sim ho dung zu ya pathin in direction in pi da na ka muwa sok ka hi cho chi ka sim do a chu o choro hi chi sap ho pi hi chi hi bo hi la ti ka lung thima ngam sei ti sei dan ki thola pang an ti cho he a cho ka hin la do a hi cho loi hi ki chen ta strict warning ta hin bol ipi ja warning ka bol ngam ham aye chu pachina de dia na to aman cha nu no man cha thila jong ain sol ki ti chu hoi lai bible ki sun kha ham hingjing pathin ho doctrine ham hi chi hi thila doctrine hi chi thila chu hoi lai ham ki pan siwa hi chi siwa chu ni pi bol gita ji hi chu la hindu te moksa de nga lo pi pen hi a chu hindu chu thilo he ti long ele hindu scripture siwa hung khulai len na lei tul chu iti thilana to na ahipoi ti diu ham vo thila ho lei tula thila ho thila khat rong le ho tunin pakai jana ko we hung kile loyon na vai ge ka win kile loyon tunia hi chi ngai lut na on ma ka sei in pathinin hil thei na hin lai ve ta na hil na lai oi tunia chi ka hin sei hi pathinin na hil na oi hi chi ki hil no hi na ngai da wa na ngol the tho comment la dunga na thila pau azum mo banga comment zum mo hen huna na pau kit wai le athi te din hi meti ka sei do no me ani na pathinin thila leng pa chu adawi ya ke phun sai ati ki chla CRT chun na hi chu amo fundamental belief lo a doctrine ho akam su wa ko na hong po lo si pathin tu to me be thein nga hi chi fundamental belief abul lang si pathina ko na ala danwa asei se yingo cho pathinin thina leng pa chu adawiya ke phun sa hoi lai bible a sei ham hi tabang ho hi hoi lai bible hi tabang ta san ni ngai hi lo ham sunday school kai khalo yu ham ni neu lai wa sunday school o johon pathinin thila jong ahin sorji ding hi chi ting la chun ni ta san ni te ikil kha wa mi doctrine wa hi chi Christian doctrine mo ham hi chi bible ta san doctrine ham mo si olon itia thilai ta san dio se kha sol cha pol olon itia thilai ta san kha dio se ham vo thilo ho ngai win na ta san hi bible ei poi Bhagavad Gita zo hi Bhagavad Gita bung som la gup chang som la ko keiman mi phalo mi chapo mi him to sa ma zo si chu thila in sunga avel vela ping kit dinga ama nup le da lo wa force sa ka bol hi
thì là liên pa CRT nó sẽ cho force không cái phun sa ai thì cho ai là laya Bhagavad Gita cho kinh lòng mi moi force mo nó đam lo ka bol hết thì ai là Bhagavad Gita inspire cho coi Shiva incarnation bana Vishnu hung kina bana hilai tu lang cái phun cho coi Hichi Shiva cho hết thì cái là chuyện khola min aman ta le Vishnu sun ko bru hi cái chula nó mua wa Hichi lai tu cho iti thala na to nai poi tiu ham na ta san na doctrine Bible la ki mulo ela Bhagavad Gita zo aki muai le iti pathin ta san ke na tiu ham vo thila zum mo khat zong le le ho tu ning ki ngai win na ta sanu na ho hi thila ai bo we pathinin tu nya hi warning na bolo hi na ho hi Jesu Krista ta san na religion spread boardinga kisu khomu na hi po in kuki propaganda mangcha a thila pu in Hindu wa new rising movement son to dinga na man chao he vo thilo ho tu ning ki gei tu ben athum na leitu la chi ding pathin leitu la chi ding pathin ham thila ham phot chin ning hi dai a ve la inam pum pio cho ve hi long pastor reverend koi ko ha ma chau hi long thila leitu la akan tom wa atiwa thila jong hi lo chu ami ngol ho ku a lu ki chim lo tap kung phunga ngol ho ku akan tom wa a pen sa wa akam wa hong po na hi chi pastor pa ku chi pastor pa atiwa adem sa wa amen amen tiwa purana sa hi ki chin ta hi dai thil kham so Varanasi ki ti mun men chu Kashi jong ki de man dor ka ki ti chi Hindu ho dang mun thing hi chi lai chu pathin ama ta ki phungin aban ta le Lord Shiva atiu cha aman chen hi chi mun ta cha hlan he ti cho Hindu ho dang ya chi mun na chu Hindu hong jing na ko he ti cho na ai le lei tu la pa chen hi pi se ya lei tu la hong dinga mi ko ki ying cha na ai le Bhagavad Gita na support ki che ve to bung som le ge chang som gup le gup na nang ma sa khu chi chu da ha win lang ke ma hing ong ki pilu na ati ki cha ke man chon sia kon ko hu da kom pi jing liu ni as gim nei nan chu wo lei tu la thila khat zong ho thila ho ta san ho Jesu ta san da na ki gela he wanga thila ho ho tu ning ki gelun Bible ta san da na ki gela wa Bhagavad Gita al hagaw wa alung thim ma satana tu lut pi ho tu ning ki ngai tu win na ho hi Shiva ai bo win na ho hi Vishnu ai bo win na ho hi ko bru hin Jesu hi nai sai po tu nin khang do loi win pathin in warning na bol hi Christian sa khwa leitu la chi ding pathin ham thilam phot chin ding doctrine am khapoi thilau ho tu ning ki ngai tun halina Michael Van Til chen tu pe chen gal na zo pi ta we ati chala na gal na zo pi ta we ti hi thilapung ki phuna pa na amni te lep lep na hi jing cho ale tu ngai tu ta chi we ta Bhagavad Gita bung som la chang som thum la lina ki chen ta se na mel mal te gal ha zo si ka that ta ye chen lung thoi lo win gal sa nin ke man gal ka zo ta di cho na ya chu thilo ho hi nga seten ingal ka zo pi tai ta promise angai na banga bu ho jing so hi chu lei tu la Shiva hong pa ko bu hong pa Vishnu so hong pa chun lei tul cha ti ho hi nga gal ka zo pi ta hong ti cho agal gal a zo lo dan nan zo la zo na in phun do be di we ata sanu chu Hindu religion hi ti ki chen ta ke mu he so pi te ho ai la anga na chu pathinin satan chu aman cha thelo ni sa am atim zala na aman cha ya ku ki te hinga in so la ni cho as ji Christian doctrine lo cho ji Bible ho dok ta san ho doctrine lo cho Sunday school hung kaya pathin thong ki bul phu jinga tau jinga pathin dong singa alagaw in khu mong ho doctrine lo cho chi hi ta bang kil na hi lei tu la hong ki pan hi cho hi chi lei tu chu kon hin phu dom ti le thila pu Shiva chu na pat do cho hi cha pa na chu chi thui ging hi cho kum som ni som thum ma sanga pathini satan zonga man cha theilo an hi som ki to ki ja khalo chu me lei tu la hi chi director CRT ain phu do pa ni hi ya chu thilana to hi ki chen ta ki si me ai le Hindu tu sima chu ta bang gi mu cho nara simha to Hiranyakishipu thilapu te ni tu sim hi vele uchan ki chen ta se nara simha tu sima ale kha bwa se na chun Hiranyakishipu hi hin thilagim nei ta heti cho Hindu ho denga ama chun chapa khan nei pralada heti ai le hi chi achapa pralada chun Vishnu he ata sanin hauji ati cho ya chu Hiranyakishipu chun achapa pralada chu athat tai atha thading agu ati ye chun Vishnu chu incarnation ake khat sahim ake khat mihimin hongin pralada chu apa ko na hu do ati cho hi jo chun Vishnu in pralada chu amang chain ami te hinga thu phung ni na so le ti cho ai le chala ya lei tu la hong pa chin bi se kena satan chu pathinin ku ki te nga thu phong ni an so la ti cha namu wa itabang
ตากิเลบในกิมในสตันมันจะมีกูกินน้ำสุงไงจะต้องมีจะเลยยีดับหรอมนะโวที่เราโหที่ลาน้ำซีขัดจองเล่เลยเฮป้าที่โหตัวนิงกิสิอุนนั่นลุงให้ยุนปะทีนิน warning นะบอกไหลเต่าเฮฮิลเทยพอเทยเป็ดนี่ไหลเต่าอันนี้คิดเลยอาจจะติงเลยน่าจุ่มนาวหูนั่นดิงา by force นี่มันจะดิ้งอีปีพิฮัมนั่นเนี่ยยูชิวนั่นมันจะดิ้งถ้ากุมนั่นปัดด้วยนั่นไรฮิจิบาสังานน้องฮิจิที่จันยาน้องเก็บหามาสังวนตัวนี้ในรุ่นน่ะเอาเนมาปะทินนักเป่าหนาวสังลอยยุนอากุบน่ะเกมันก็หงตายอดีจ้ะที่ละปูหงผัดเลยนะมาละเกมาจีตายไงอดีเกจะจีกิผัดเลยไอ้เละฮิจิอาจจะจิ้มเหลวที่ละปูอินก็วิลซิงเอติเฮ็ดนั่นดิงอะไรวะที่ละกูลมุดขัดมันจะกินนะเกมันแค่นายกิติเลขบูขัด product ขนาดบอลคิดอุจโจน่ะยาจะไงตัวเกมาก็หงตายเกมาชีตาเงเกมันแค่ไหนparalysis มาชีดันจ้ะนะ coincidence นี่เราจะชี้สอบไปเดียวบอลขัดสุงาฮี super intellectual ขัดหินน้าโตฮีที่กิจอินตากิมุยโจเฮียที่ตะบังฮีcoincidence สิละวะฮีตะบังฮีโปรแกรมมองชูดอยโจเกมาก็หงตายเกมาชีตาเงเกมันแค่ไหนกิติโจกิกวงฮิโจIt's not a coincidence นะอาจจะมาเหมาะสูตรที่เล่าใช่ไหมชีวิตเราไบเบิลละ Exodus ปุ่งสอมทั้งหลายจ้างสอมเลยลิจิสิไม่เลยปะทีนินเกมาจะเกมาก็ฮีอดีสุละฮิจิปะทีนกี่พูนนะยาวเวปะทีนะฮีนะฮิโจไอ้เลยสตันจุนฮิจิปะทีนจันจะก็ปีกินะเกยตีกิอินโจฮิจิบังอาจูบักวัดกิตาปุ่งสอมจ้างสอมนี้สิไม่เลยเกมาอดีโจวัสดาคริสนาเลยArjuna ke hona ka dialogue hi jo Bhagavad Gita hi ya jo keima ti ele leitul pa chun keima leitulang ki phung pa jo Bhagavad Gita inspire bol pa siwa hi chula ya jo keima kong tai keima chi ta nge ti chula as wo thilo ho na ko mang pa chu siwa thilanam si hi in ama chun na lep mong selo hi in ama chu wan tin lim le mel jong put thei ya chu wan tin lim le mela honga hi in ye chun tu nin khang do ta vi ne na so piu na ngai lo ho chang sin pathin phua ko na thila in na thap mang dan ka hin ta do na hi tunin ki geron lang khang do ta wen pathinin phat na pin lai ve ai la hong gai sang ding hi hong gai sang na zum ni khu ting lo na thugum ba nan pat dui na lain mi tha jong kho nan sa lo de hi ai chu na comment ho ki ve in mi that kho sa lo ngan na kam chang ngan na put ni na vun kali ma chi ko so ding ki to lo yong dim se ni hi to ta bang chen mi nan tha di we na lai hi ta bang sa ten na lap mang ta kau chun tu nin ngai lut on ya ma ki khial na thei pathin phat na pin lai wen hung ki khial loi wen ta ka tim ni we asagi na cái mà pin ni khu jong hi thugu ki im jinga hi ai na tu nin nang ho ka nam dei ta ho hinga ka hin thong tai December 5 mi cái mà pin ni wa vre lei tu la hong pa chu Bhagavad Gita ji pa cho na ai le tu ni metang Bhagavad Gita ta san holoi dinga Trinity pathin cho Brahma Vishnu Shiva cho hi Brahma Vishnu Shiva I mean kai gop na Trinity kai gop na min cho Dattatreya's kiti so hi Dattatreya chu ama hi a birthday man jiwa December 5 mi Dattatreya Jayanti day kiti so na ya chu hi Brahma Vishnu Shiva Trinity pathin pin do ni khu ta December 5 mi Hindu ho dinga ni kholo pi chla ai le lei tu ram ki phung pa chu a doctrine ung phut pa chu Shiva Jesu minang kilap pa chu ko bru Vishnu sun pa chu ki chula achu ta le tun vetango December 5 chu coincident ai po in hi chilaya Gita inspire bol pa Hindu sa khu hejing pa Hindu sa khua ato do sa le abol do sa introduce abol sa khat pa chu kuki propaganda hung pa Hindu worship do gu pa chun December 5 ain sab kit ai bawe wo thila zong khat ho tu ni khang do lo yun kap hi wina ko ma chun na ka piu chu thila ai bo nei tu nin Jesu Christian hi ta bangai ki zong de da ko hung dinga ti po in thagau thing jong ki warden du na ko hung dinga ti po in thagau thing chun athu thinga ai ho pi wai bo we Jesu Christian ko hung ni ting le leis ki chai dinga hi ati ele lei tu la pa chu Jesu he ne tiwin ahung lai chanin leis adat che ri thila nam si khat ho tu ni khang do lo yun na thila ho pau hin na til ngol le wai ta na hi ye chun tu ni khang do lo yun ta ka tim na hi we ka bol thaisun ka bol in ka sei thaisun pa hin sei chu ai wangin nong lung thim hial zo nin kin tha ka nei po
ai lat ka taw na chu pakai ka nam mi te hi hitabang me hai satan ki chip na the ke po he lung se tan thu ki sei do la ki sa do nang man thu ta nei het sau hi ka nam mi te mi mo hoi het sa in lang thu het thim theina pin lang thu ta le thu zo satan na to na le pathin na to na ki chi ta het khan sa in lang tunin na thu thing ti lo hi ki odinga ta san na ki bul phu na dang ompo ti het sa tan ti no honya ka taw na hung sing he tunin ka taw na pathinin sang te tin mi tam ta dinga ki khial na hu ding ka ta sanin ama wang mi that ding zong kho salo na thila khat zong te nom thila lang kai te hawang chan azo ting le na bol nge na bol diu na hi nge na hi diu azo ting le nam pum pi cho chawe le ho bung sung cho chawe na pan jing diu sim tha te lo lagau thing sunu nong hi diu ai tu na thila pu azo dan he veto azo dan Bhagavad Gita India gam pum pi milim song le thing ho sa lung mong sela koita chuzowa e hol a the rising hindut wa hin bola GMFDI lay tu lang kilap ma CRT Trinity Brahma Vishnu form aman cha ahing phun kitna tuai chapa chun azo zong na nam ma khuding asaya khat cha hi agui hun zo lo dan khat cha hi pathin na to akila alo dan na thila pu in pathin ka he ati ai wanga atu sei ho he ani nya dai su ing ki khel jing no hon jang hil chit na bol thu hi chu thila hi ki chit na phun do na hi tu nim betaw Bible ahiti na sayin thuki dang ta hipu 2 Corinthians bung som kha chang som li simai le hi chu thu hi thuki dang ta hipu ye chu satan ama ta jing zong avantil mela put ji heti sala na ya chu tun ya hi satan jing yong chu vantil mela ong in ya chu hi chi gita ji pa Hindu te dinga Trinity form simpa dunia CRT Trinity monga lei tu lang ki phung pa chawan tilli manga Jesu mel punga hong ki sa Hindu wa phut do dinga nangan siwe tunin hoi ta ngai to bin na thilo pu zo na hi chi ai Michael Van Tin chur gal ka zo tai ti koi ga ro mala sala Biren Singh audio lik pen long ata ding khat yong chu mi hon ai sei la pi wa zo wa ai sei do wa mi chut pha le mi nui si wai khui man jeng ai ai le na thila pu chun hiti na sei kini ke ma ka nam dei hlan ta te ta akal han nei ta win ba nui chi tin nam wa ki ti hot din na hi we atin ai le koi ki ti hot mala sala silmat apa na sat dang bol hung pe ku ki ho chu sa lup di hi mai ki ti ki yang na hi cho hi nam le hi khat thu dinga ka hin sei hi po in na thila pu azo dan pa chu man the hi lo dan zo ka hin sei do gon azo khala political issue dan in line gam tin sei khai di political issue ka lai po in na thila pu azo dan pa ta san the lo dan pa ka hin ta lang ai tun ve ket to ke ma ka nam dei lan ta ka ki lan ne ta win ati wa nui chi tin nam tin ho wa ki cha wa ati na ki cha ding ati ai wanga tu nai chai thil su ho igam suma thil su na mu chala koi thiwa mi dang in mai thala mai sipe kap jong la koi man a case nei lo ai wa chu sipe kap hi jong la sipen e tha tho hi tho tamang nam wang si te chu i pi ham choi ha sei di kan nom poi ka hin na thilo pu man the hi lo dan cho ka hin ta la gut mai ke man no ho tu ya ka thi sa ta lo din tu ya thi hi a sei zo wa ke tor jam nung jing thila zo sei pa thila man thei lo pa chu hi ta banga chen hep ngolo wa no amen na ti ngo daum be se lo hamo so pi te ho thila khat ho tu nin hung ke hi ta bin group ma khui bi sei wa thila pun thila ho khat hi tai sei cho ki mu ye go a ept ka ki het mo sa du no ho banga imu lo iza lo dana thu ki sei ka hi po we di ke cha ai la don but na chu no mu chi ta bang hin se o thila ho hon pathini 2000% ka het chi na hi na tiu win akidang mong hi to ma mu chin het chin ho chun 500% be proof na pi thailo ham ati na ki da ole 1% 0% jong na proof thailo hi thilo la akidang loi na hi hilo ham ta don bu cha na ai le abana chu pathinin o ai vil na tiwin thanglin sei o ti lo ki zakit lo pathin ama ta sa ta ai vil na tiwin robat ti lo la ki mukit lo akama po do na pathin do na ngan na pathinu ka hi dinalai pathin la kai ma ti ho ta sen ticket hi te be ma chmin na don bo ne so pitio na ya chu cho hi min
mà nuôi mù xịt na hi ta banga na ta san nào thil ha na ho dan mina sei ho hi kichin ta na chi thil ka in ta lai ya chu hi ta banga political issue chung cha ke ma mi ma lai ma cha sei din ko po in hi jong le na thil pu in zo sei ho ka in ta lai ya chu tu na hi ta bang thila ho ho hi pieng tha ta win i ti da na pieng tha thelo ni wam bible la pathinin khunung ting le thila tu sia mi tam ta hung lu ding ati hi chu ho khela thila tu sia lung lu koi dang ni hol be gu ham na tu ni khang do ta hi ti ve ti pe ra ka sei do nom in pu ki po pe gen da hung kilap ma thila pu chun hindut wa phu do ko ni nong hom pathin thu iya sa lo ho lung thim mang cha tu ni in na kha do thewa thu ki tin het thim wa le kha do na bailam cha hai tai chong le pathin ho na a hi lo wa thila na to na iti khan to jing nam na ti oi tu nya thu ki sei pai na ta san wan ne het thim wa le dat khan na pathin na pi pau na man cha wa le thila na to na ti ki chin ta no mu wa le na dal ha wa le GMFDI chung tu jan ka jong ham pap pula na thu go ma go pe di asu mang ha ai lo mi ngol i tam je wa khang to he mi ching tam ting le mang pe di tui mai banga ya chu angol ding ki chu lowin thila ho ding ki chu lowin pathin ho di ki chu lewan hi chi lei tul khu het pha jong he lo di chu tu nya ka sei do no mi in koi jong le pathin ko na nga ya pathin o he zo sin chi thela to hi si thila na to na hi bon cha he thim doi tai ka ke pai